Thadou-Kuki Tech Channel Vezos si na bon Javin kahin lemin kemi na hi lemek sahin tunia hi information technology ahung ki patdan ahung ki akimancha dan chule computer basics or innovate khom ni hi tunia ina sema sat pendiu chu hi le information technology thu hung hiding ani na topic a yun say diu chu hi le chun computer basic thu hung hiding hi tunia hi hi chi topic to ki to a he kha sa hoding a chu revision hung hin tin he kha nai lo hoding a chu head be na lo le head theina jil theina hi theina dinga chu explanation ho jong very simple and very layman term explain ka hin bol ding hi information technology standard definition a power saying I hi le chun thu le la ki la khom retrieve aban le ki koi khom store aban le manipulate update thu le la ila khom ho i koi khom ho chu ki khial na ki nei sa na aban le send transmit atile a power say dia chu thot do a hi lo le muntam ta a hopzal hi chu information technology standard definition a hi computer power information be lampin explain ding cho hi le chun collection of data kitin na data ho kila khoma mun khat a ki koi khoma he chu computer in ama power a het theidinga a koi pa chu data kitin aji chu computer hi e ho power ho het lo hin information e ho power e hon is easy ho hi aman a het lo hin aman zeros and one binary kitin hi chi binary form a hi data ho a ki koi hin hi chu computer power a collection of data na hi chu zo si chu kila khom ting le chun aman information ti hi computer power ki manga hi information to ki relate a hi data hi anaki mel chi jing hitin topic danga yang i hin mandio hin abana hi technology hi explain hin bowling cutting technology hi a hi ai le hin scientific method aban le scientific skills scientific process ti ho mangcha thil khat ki sim alo le sim do na ki nei pa chu technology ki ti chia het diu chei le chen technology hi also related to na scientific method ti ho alo le scientific skill chule information technology hi first time aki manna hi 1958 chikuma hi hungkimang hin hi chi amang ma sapen hi minin publish review na bolna anaman ahin chi amin han choi le chun Thomas le Harold ahi abana in say diu cho hi le effects or impacts of IT in our daily life akhat na innovate diu chu IT in theme zilna lamana education ipi tabang ki khialna ahin polut am ti chu masapen na viaute education hi aki khialna hin polut ho hi ga headinga chu masang laya chu books ki choya lo la ki simahin tu khanga hi alhang pia se dia chu mi gam khang to la chu books hi amang be ta povin online alo le e-learning ti tabang ho alo le computer apana hi tia thil tam ta online class ho course ho abol gam tawin hi chi replacement ho hi school alo le te physical ta aga chi ding ti tabang ho om be ta pon tu lai hi course yong min online ki register in muna pana lekha yong ki sim theita ban le thil tam ta
education lama chu progress lin ta amin chu jong le ga example adinga chu tu covid lai ta he covid 19 lai ta he mi tam ta school chi thei ta pon lekha sima boi ta na hi wanga chu amun mona thiam jin lama institute hon hi chi opportunity online apana exam bol na thei online apana class hola na thei ho hon ho hi IT in kho impact abol dan ki khel nine polu dan ho ve sa ana new cha kain se he chule ani na hi health system na health system hi information technology in impact abol alina li na hin ga he thei dinga ka sei nom ho cho hi le chun akhat na chu masang lai chun hospital ho mi damlo ho chi phat le hin lekha inpatient ki bola outpatient ki bola aban le adam mona ho hichi problem hoyang chu doctor hon azilu wa nurse on information filling a ball thuwa tua mi population tam hung tam tan mi sang ho bang chu damlo na hin nei tale phat alu dinga hin na cho ta bang record bol tu khanga cho chu ta pon ichia hi le scan ki bola apet pet imini se ya hi le tu lai di de id ho bang chu tek iga bol le chun information chu ala lu chat jeng o hin within few second thil ho ki tol chai tan chu khat hong hi tan aban le adam lo ho yong chu a record ho yong chu akit ana chekit phat le boilo wan na information zo si chu umjing na dam mo na hen tin chu le nanat na ho yong chu record ho yong chu all ta beilam ta check ki bola ban le mundang a chi jong le chun information chu available hita chu jeng thei to chu khat hen tin adang ki man na chu hi le chun health system hi wang sit na tu ho ki te le a khut bang ham a keng bang ham alo le gala china a hiti ta bang to sit to ho alo le dam lo zia imputed ki bol ho ta bang ho so tu la hi AI artificial intelligence ti hi chi robot it ti ho ta bang khut nei lo hon jong artificial khut a sim wa cho ta bang cham mangun aban le keng ho yong chu artificial kisim thi kisim a hi lo le chi ta bang ho i hon i khut ata e man ta banga hi ki mang the hin na hi chi sensor atu wa hi tia i hon i khut jung i cha sa thei ta banga he a khut nei lo hon jong chu cha ki tu vai le hin a cha sa the he chi ta bang ho yang chu development IT tam ta development in ta sa health system sung a hin pollute in chule adang khat very important cho hi le chon tu lai critical operation ti chu adam lo ho te kan bang cancer nei ho ta bang ho operation bol na hi chi cancer ki tila tumor asunga hoila ham khat ata sa chunga cancer na khat to hi cho ta bang la do na ding bang ane ai la masang lai chu mi hon an ji hin operation bol chen chu very risky hin na abol khilo la mi him jong thi thei hi ahin la tu khanga chu computer in scannable tan scannable la anat na cancer na chu hoi ta pinpoint la hi chi pinpoint ho chu burstable alo le a kap sit jiwa hin chi chu masangai na chu to hi ivet la hin hi chi computer information technology ho hin khova in impact abon na lin ta ome ti chu kan se hi athum na hi le thupi lein chi le political impact na information technology in political impact ane hi alina le ne hi ho igel sang li mai the hin ga saying ga het the ding ho chu political career sim nom ho hin tam zo hin online media online communication media ti ho alo le ads ho ta bang ho alo le profile ho ki sim nom promote abol no mo jong le te ka na banga Facebook ham WhatsApp ti ta bang la yong campaign jong abol in jong le fundraise bol na jong mangon chule alo le website la jong chun min hiti chun profile ki simon chule fundraise hoyong abol jingun alo le amo ho narrative alo le
a thil bol nom ho mi ho ko ma he sa na ho yang ane in cho them mai in political lamai hi impact lin ta ome ti chu beilam ta ka sei do hi ali na in sei diu chu hi le economic impact tiu te economic impact hi event a hi le ga beilam ta ga seijing dinga chu gam khan to na theya agam sunga thil na to na ho employment chule mi pi a ho sat dan le avai chat dan ni si a ki man cha dan import export hong lut ho cho overall a tally in bol thing hen economic impact ho assess ki bol the ki he ba hin ye ji cho masang lai 80s 90s ki ka la ti tabang la chu hi chi economic impact economic boom ki ti de ham stage khat he ana omen hi chi khang lai chu economic growth hong globalize hong hi masanga hi chi stage lai chu itabang ana him ti le hin khopi khat a lo le kho khat a chu industry nyaw khat ahong taw ve atital hi chi industry ho chu alang pia mi khoniaw cha ho alo le kho khat ham khat taw chu demand dungzu ya chu mo hin thila sim jiu ate ka na bonga chu von sim na jong hi mai thei alo le thil dang ho sim na jong hi mai thei hilai vela cheng ho demand dungzu ya chu masanga hi thila sim mo hin hi chu demand chu anal homin demand al hom ji chun asimu chol homin thil sim ding al hom ji chun na tong jong chon al homin he ji chun mi ho hin hi chi economic growth alo le company alo industry la na tong hi ana tampon ama hi thei na thil dang na to hin a hin la phat hong chi le hin hi chi industry ho revolutionize hong ki bol khanga hi ptm til R&D research and development kiti branch khat ahong ki sim do in hi cho chun ipi bol ham tela gam sunga chu cheng ho alo le demand hin bol ho product ho chule consumer ho abona he research bol over hi chi research dung ju ya hi amo hin statistic asemu wa chule hi chi research result ho dung ju ya chu teka na bonga chu hapta khat le in sung khat asu mi khat in vana cho dinga hi le itabang hi mo hin adeyam ti tabang ho research bolova hapta khat a von cho khat vi bo von cho ho yong chu itiam khat thil dang a simu wa presentable vai le chun khat cho na dinga chu ni jong a cho the ti tabang ho alo a hi le demand a hung tam dung zu ya chu research bolova research dung zu ya chu amit theina dinga cho mo hin development a development team chun a engine hin tin a machine hin tin a sunga na tong ho hin tin imazo se hi upgradeable je hin chu hi chi department chu standardize and bol va company industry ho khatlani an man le chun adang ho jong hin avet wa hi le chiwang hi zuiding na hoye ti khat chu dei than khat hi phat a chu mi ho hin hi chi practice an bol so keu le hin hi chi economic boom hi hong chin masang lai khang ta banga chu research bol ho jong amun te ga chi ta pon online a research bol wa tu la ya be pina ga heading a chu india gama to hon jong US gama na ki tong thei US to hon jong india gama na to thei chi ta banga chu india gama company hon jong gam dang ayong zu thei alowa hi le gam danga thila kila wa china made in china thil kila india ten flipkart hovel amazon india hovela thil azu ho ho cho khoi ve lai le hi chi india thil azu ta ji wa chu india hi chi company sunga suna tong chu tam ta india mi ten nan to ta chule chi ta banga chu dependency ong ki sim pha ra chu na to na hung tam pha ra chu hi chi alang pia zalhanga mi vai chat na pa so neu khat uplift phong chi hi chu chung chona chu hi chi IT company ho hin tin alo le business entrepreneur ama business ki sim ho hin tin
ipilam cho hitale hichi information technology an mantiang le hin mi hon demand adei pau acho nom pau adei ho chu hitia hi tua phone na event wa system a event wa idei dei ki order pau hi cho ta bong hi hung ki close hai tai masang khanga chu khokhat apana khodang khat asu thil khat na cho no ma hi le chun nang na chi lo le mi khat nang an si ding nang an si pa chun achia stock om ta lo le chun na cho thei ta lo ding hin pha zong a lut in ni khu aban le man power zong a lut in chule asim ho chun ana sim nai lo le chun nang chu na cho nom wang na cho thei lo azu ho yang chun demand om lo le chun asim kit thei lo event ai le chun economic chu khang thei lo hin ai wa tu khanga chu na to na mu na pa na product chom chom gam chom chom pa na ki sim na ga kila thei na cho na te gam yang chu khang to win aban le nang in chila na cho na zu son kit le nang jong chu employee na ki bol hin aban le na na gam jong chu chita bang ho company tam ta hom pha le chun khang to win it is ya chu economic impact hi IT information technology na hin polut hi ali na li na he ti chu ga sai do hi chule a China pina impact om hi social impact chi hi number 5 social impact na social impact hi het thei dia chu 100% negative zong hit thei 100% positive zong hit thei asilanga yong aphalanga zong tina hin chu pt ham ti le aphalanga hi ga se masaute social lama impact na phat na lang cho hi le chun leisit chung hi village khat ta mangai aso sa he tai like global village na masanga chu ko khat gam khat ki ho di le telephone ho alo le internet ho ana masanga chu mi ana ki sol ji alo wa hi le akika la palaya pang mi ana ji ki holding ho yong chumun khara ki su to wa phat alut tu khanga chu fast forward in ball le chun just one phone call away na khat ve ga kola thu se le meeting jong chu online na ki nei jeng te ati ja chu hoila ya jong le globe chunga chu le chu hoila ya jong le chun village khat ta bang he ki ti ta global village aji chu khuneu ho village ha khu thing hang khu ha hoi pm le ain sa pan jong in hang pa chu aga ko jeng the aboi jong le ki dal aboi na chu ki dal lut thei jeng om ki tho khom theo alo aboi dung zu ya chu ta chu bang khom theo he chita banga chu tu a hi global village hi ki ti na flight jong om tan tuila ma chi na hin tin gari lam chi na hi le emazo se hi transportation jong abei tan hi chi ati je achu social langa hi adi dia khat la khat atta mela ki mulo wanga chu virtual image mangcha ita hi virtualize ki bola ki ho thei email jong ki mu thei meeting hoyong ki bol thei hi chi pa hi positive social impact hi to hi negative impact ipium am ti le hin hi chi ta bang hwa hi ta virtualize ki ho na he lo le ta ki ho lo pha da mi tam ta hin hi chi virtual wall hi kilut do hi tan hi chi ta hi lo wa gadget ho ki manga IT product ho iman ting le hin leisit chunga mi him human being relationship pa hi masang khangta bong chun closeness pa hi om to pon na aji chu atam zo hi media ngan chang communication media ngan ki manga hitan ati je chun hi chi relationship pa hi amangin ani na chu bad implication le impact thei chu pi ham ti le tu lai false information na verified bollo wa khat in information mun khat to wa hin post le ki mo la in jong ki post jing ti tabang ho hi chaw tabang ho si asu boina dang jong tu thei alo le to na thei
cho dòng chu neo khát very inconvenience lang social impact hong lu din ji chon hang pia chi tian hi chu i sei diu hin tin a China innovate diu chu computer ep ham computer basic very basic bo na sort the lo di computer definition a hi lo le rough idea chu chilaya hin kan ta do in chi chu ho het the dinga simplified version a ka hin le do ding explain ka hin bol ding chi chu aban le maybe picture khal ni view tin chu China hong in dit tan computer hi electronics parts chom ho a function chom a kim man na chom na cho chu ki koi khoma bundle ki bola he cho chu i koi khom so ke pha le chun unit khat a function hi chu computer a ki ti in me na chu computer hin hilaya emu ta bangwa hi input til command ho ta bang ho ipi ham mi him hon idei computer a bolding idei ho input na dinga chu command ho ta thina dinga chu input kitin hi chi ta bang example a chu keyboard le mouse ho ta bang ho input a hin chu jong le microphone jong hi input a hin command bol na hin adang aban choi chun memory le storage sakitin hi chi memory storage ho chu til alang pia files alo la anzo langa abul langa data ka ti hoi chi data ho store na dinga hin computer sunga store ki bol na adanga ki manglo hin data store na bo ki mang hin chule abana chule processing unit ekitin processing unit hi amina chu CPU mena CPU ki mang hin he chi choi le chun computer sunga hi mi hemin lo bu ni to banga computer hi decision making bolding le til ho execute bolding hi processing unit hi ke koi hin he chu CPU hin he chu processing unit ki tin aban le a chaina pina chu output a hin output chu e hon mu theya hung kilang do pa hi computer output ki ti hin te kana banga chu na ko laptop hin tin na phone jong la screen ko output ki ti hin screen ana mu the panga computer ayang chu a screen hi output ki tin chu hi chang ho hi computer sunga an to dung zu ya aki khen na pa hung hin tin hi chi to kilhona history of the computer na asimno man la ya ding ano ya ling yang kan ko in chilai chuna vet thewa hi chi hi vet sa na hintin la ya imu wang wa hi chung pe na hi speaker hi output a kitin chilai audio output kitin monitor yang hi output a kitin chilaya hi microphone hi la hin input hung hintin spoken input kitin floppy disk tu khanga wanga ki mang tapon masanga 2000 velai chona ki manga hin chele hin storage hong lu ding a hin keyboard hi le input a hin chilaya disk tu ayang hi disk yong ki mang be tapon thumb drive pen drive ho ki mang tan hi jong le chiong hi storage a hin mouse hi input thil hoi click idei I het na mouse hi input hong hin tin floppy disk jong hi tu hi ki mang be tapon hi jong le chiong hi storage khat ma hong hin tin flash memory card reader chiong hi input hong hin tin aji chu chilai he na tu phat le hin hilanga ho read na bola na input sa the hi aban le hard drive choi le storage hong hin tin printer hi le hin output e hin thil na dei langa pra na print do na chi chu basics can explain na hong hin te ale a China hi isai diu chu mi him ho hin computer hi iti a control over alowa hi le iti ki ho the ham na very important chi hi
computer iti win a hi wanga computer a function dan pa hi mi tam ta in a ki hebe pon computer in a bol thei ho hi i helvin ai wanga computer iti a bol ham ti hi a hlang pi hi a ki hezo pe pon a be lam thei chana explain khin bol di hin tin computer hi components chom ki koi khom network khat abona hi connect ki bol so ke hin aki connect so ke ji uchun khat in zong khat accessible thei na se chu first criteria hin ani na chu ipiham tir hin computer hi hardware hi ji chun software lo le hin ama changa hi kiran thei lo hin aji chu mi him zong ta sap inei wangwa asung langa organ lo le hin ita sa phe me igu me chu kana kit lo hin na chu asunga amina organ ti di ham hardware sunga chu software hin he chi software ho zo si control dinga hi apulanga hi aputo ma hi pimam ti le hin operating system kiti operating system hi ama role job chu piham ti le chun system chu computer hi system jong akitin hi chi computer chu operate dinga he ma hi hi operate kiti le chun vesuiding tina hin na vesuiding chu computer vesuiding hi program khat ki sim hi chi program chu mangcha program dang zo si jong chu na ve sui thei ding tin ta bang he te ka na banga chu school vesuiding hi principal ki koi hin na principal pa no ya chu teacher ho dang omen teacher ho chu student ha vet sui chi ta banga chu computer hi school in ga gyalun lang aban le ave suiding chu operating system ki tipen pa hi principal pan ko yun lang adang si ho hi operating system ki thopi ding ho chu adang dang ho hardware kari kara ho chu teacher ta bang hin gyalun lang aile to ihon computer ihon ting ole Google Chrome ham alo le Microsoft Office ham program new ihon ho hi student in gyal le chun a concept sun het the nan het thei dio ta ale ipt le operating system itwa imu thei pau le hin computer hi ipt ki ho thei ham computer chu la machine hi ngalin a khat hi la software hi ngalin ipt ki ho thei ham ti chu kan breakdown ding a hin computer hardware hi zeros and one bo ahead he pau dang ahead lo he binary pau bo ahead he na ale operating system hi C alang pe chu C a ki se ma hin C language a ki se ma hin a hi le thil dang ho ti dan chu application dang ho alang pe a ki sim na hi C Java ti ta bang ho hi chi language dang ho a hi ki sima he chu compile ki bola compile bol ting le chun hardware to chun ki ho thei ti na hin a het thei ding a chu compile ki ti chu convert ti na ta bang hin veksa na in Microsoft Word computer na install nom ta naman nom ta chu ale Microsoft Word chu ipt na install ting le ipt Microsoft Word to chun na computer na operating system ki hawa and operating system to chun na hardware ki hawham itile na Microsoft Word chu language khara ki sima hin na hichi language chu alhang pia se dinga C++ alo le C a ki sima hin C alo le C++ ki sim program chu na operating system na install aje chu na operating system chu C le C++ C a ki sima hin he ja chu amani chu ki ho thei sa hin ale chom khat zo
nan hon do a command na bola te ka na banga chu Microsoft Word na hona resume am kana sim ma til hon na type ba chu ipi na manam tele na keyboard na man ta na mouse na man ta so hi cho tham tham ho chu input na man ta hi cho tham tham ho chu input chu keyboard mouse ho chu hardware hin na software um lo hin ale la ya command na pi ho chu Microsoft Word a chu azi lut ngai ta chu e na tele e langa chu azi lut ngai hin ale chu ept process ki bol ham tele hin hi chi na keyboard na mouse ho hin driver na hin hi chi driver ho chu ipi ham tile hin a set of instruction na keyboard le na mouse in a bol thei zo si instruction ho chu compile alo le keyboard ki koi khoma amahon asim thei a pau het ding be sa ki sima he chu ready made na operating system sunga ki koi hin hi chi ki koi chu Microsoft Word a chu e na koi no ma la ya he na me le chun hi chila ya pa chu chi zala signal electronic signal asena hin adi ta chu hi chi signal chu convert ki bola zeros and one ki convert zeros and ones ki convert pen pa chu chi kit driver chu na driver anjo langa driver install na bol pa chu chi chu invoke a bol hin hi chu driver chu anjo wa program c a chu ki khial kit hin convert ki bol son kit hi chila ya chu het thei dinga chu I ho mu thei dinga chu tua ya numeric a hi lo wa hi alphabet ho I mu thei di wa hi hung ki convert kit he chi chu hin chi ta bang ma chu printer ho chu printable nom pha jong le chun na mouse a ho alo la control p na me le chila keyboard apana na cpu na computer sunga luran na os alura operating system apana chu command che kit na printer a chombe na printer langa ga print he a process so repetition chi jing he to nia dia I holim now hi chan hung hin tin a kit ting le computer format bolding dan ho alo le ipga format bol di ham step by step ho jong so innovate diu hin tin lung sit ta in video like in the ball pi in lang subscribe na bol nai lo le e na subscribe pi te devin ka ki pa e